Assalamu alaikum. Мынаки өзүңүздөр келип, анан албетте паспорту менен дагы келиптир. Марат байке, куттуктайбыз. Рахмат. Нарын областынын Актала районунун Ретвайдын. Жүрөгүм бирдеме сезип турган, утам. Азаматсыз. Бирок машинаны чыдап койсун. А вот Улугбек Мырза уже выходит третий раз за сегодня. Вот и куда и берем салат. Но, к сожалению, условия нашей лотереи не позволяют Бекмырзе получить целых 3 приза. У нас условия такие, что вот один человек может выиграть 1 раз за весь период. Алло. Алло, ассаламу алейкум. Салам алейкум. Siz düz efirden maşine utup aldınız. Qaysi жерден көрүп атасың? Atınız kim atınız? Na Ernest Kulmanbetov çıktı. Kaysı şahardansız? Atbaşı rayonundan Narın Oblasti'ndan eken Ernest. Kutluktayız sizde.